Bia Kamal ka no online TV channel si kon te ke nin ti kan kon minjek an walle ka shanga wal bangwan ka pai wal ronkin dang ro jan dang ro de dich an wala te kon ka ler ti bana ling te gor liang te dera ro palpin ka liang dien bana very important report to ngwan bana kaling tega kori tuok ka tung wan sharen la tilat kurin tama ti ben yak yekel ka kan ler ti jo nyaman gor ben yak yekel right now bana right ka kwi kor dana ci tuok rai wika mayom county tega kor mi ci tuok tega general mishanak general mo e wunwara kenyam cha kon la no there la ran SSPDF there la ran SPLIO but bana je jeka jen la rame ko te ga tumwan charen la goro there ran de ling mandan la rode kan kononium de teslo de la ne dial kon ngor ka gwasame ke ni tine kan kon minjek don kan ben live kan imenong ripon kon lat korodian tek bejamat laran la rot le la woje mat ka social media but bana titi bana keling tin content dong gor liang ke tin content lat korodian bana joti bana keling chana report nyam chana je queen pinkel ko bokule tekelot re wiki mayom chala din wo chi korje tuok koro mo tuoga kam SSPDF kene kum SPLIO men gore ba kon yonde gwada me bana kon lo ka background gwada dane to korten me be korbo kulo ro kama yom dio je te ko dang jok ten di charen lot koro nyama me ji tuok dora shwalke ya ba gwada shi ala dende shwalke VIP te dende shwalke VIP ken dende to la VIP Unified Force ke dende to mat kume SPLIO kene kume SSPDF chaga mat kel no made sha mat kel ke ta Unified Force de chala no dong de na de ken ko kula gang shwalke VIP no so gwa de chi ga tan chi ga ka kwichik ne ke tuk de before ken kono ka mi chi to gwa de kwa general onektin kore nya me chi to chene dangwel ngwan shekanek de ni SSPDF dangba dek shikeliu de ni SPLIO dang bakel shikeliu dore dan ka bie maybe kula dek pin chu ji SPLIO chu ko GN chu kanu ki interstate a shop den ki interstate in winami ka kor changa do dien chu togo no ken chu aga nyoko mama ka SSPDF me chaga ji ko waken chi ka long tar jat and when mo lo chirma mala na the maske piu ngai kon diala la na le la long chala do ken bajal ken ke kanede ke jibone ken gwade dan chi ko chi tokten ka bi mi chi ga chuban winami wa chi long tar jat chu de ni SSPDF tin tere which ka jongle sorry ka unity state no as you can make kan you can de ni SPLIO you can ga dwan match are kore da na chi tuok waken kum SPLIO kan maken kan kaloj tel man mi kan yu de ni SSPDF tel man mi kan yu but bi ngai gwazmen o kan ngani nyin to bi ngai no kan were karodin okay kan were karodin ana ta naten konti la VIP Unified Force gen ka be gente ji kotoria tegre di no ji kotoria tegtin kene chaga chenga jegne gwade dan te ka be chire mangai kon no kan te ka SSPDF bat changa ke jek kene chu decide no ko kore dan chi to ka be kam SSPDF gwade dan chiren dak ni kala ron bugano kel ka jikku SPLIO jel kan kel okay jel kan kel la bon kene chobi no gwade ma chuaga yan match then chu kan yo logo no biken match biken yo chu kan chuwa chu kan ajo no tel mai bine yo chu won tong mi chu kai por mo chu kan lana ban men chi to kan walle chirmeda na shalat deni SPLIO la ramadan la rach men la spokesperson kela de wonene mi deni SSPDF mu ke deni SPLIO kan ko gor gwada dana wuketin
nyu the jen wo ne bi kuro mo betin nyu jen wo bi kuma SPLIO baro de depend ajen ta dan jikalat ke je bi kan defending bi kan la gwada me ka joku kon la de SPLIO chikala no kenishi ka deni SSPDF la SPL maji gwada dan chaka maktin karup konna ka unit state en wala ka changwal bangwan ka paywal chicken deni SSPDF ala SPL aji chicken ka joj no chukuma SPLIO chicken deni SSPDF ki SPL maji wa chicken ka gwanyen no kenetin content mark deni SPLIO chicken deni tin kon tin chalke VIP protection unit tin tere wika dor chalke short share village karup kona county chikala no jen gwada dan chaka maktin are kur mo cha take list che to cha jo mo chine cha jella ramadan la spokesperson na kolna lampol Gabriel ko kuma SPLIO jene cha deni kan chaka mak keta DHAM kurun wangalum an gwas mo chu kuma SPLIO chu deni ken chu kan deni ti chu kan ka joj chu kan ga jojok kan shi ga deni SPDF ti chop kan ne dang waro 12 SPL maji soldier chu kan ga ngwana mo ne dang waro ti chana ti la deni mi mo ti major general un shala galwak dom nyer ti radian chana kel kan several bodyguard ni ke ki ne ko la jagang wa cha kan ga men kwarin ya jo report ya non gwata me kuma SPLIO wa wudi shalga me major galwa dom nyir wun wara of course ngai kona ne tin nyenyen tama nuwarir kona ya ko ka kir na ku kan nyen kan warin kon tinti ka kuma SPLIO ko gorgo ba SPLIO ba jabat jena dana jegalong kuin nuwar jeno kan bat kenika bat ka kir ma yadi kwikena no ba jogno yin ya nyen ka SPLIO biya ka jola SPLIO bat kan nuware these are nuwar fighting nyen nuwar kan gonda ken dangro major galwa dom nyir jelieng daja bada wajen shajana kana din dang waro ko kien amani body gane ke tijel ke kel kine kona jagang ci kor mo cetwo kuma SPLIO ci kana report no nena kana ci kan ramkel ka ke cheliu ke charna gare kor mo kan ne dang ro ti ka bot cha jo mo cha jalat kul na lampol Gabriel enona ci lampol Gabriel ano che jo che jalati ke mi che chalat mi che laden no nene ki information mi che dismissed menen chelling ne ke nyamano wudi shal ke me major general galwa dom nyere shane ka lar ke jen wo general ku me SPLIO but chablat gwase me lampol Gabriel no nene major general me shane ka ki galwa dom nyere shane kene din dang warotin kon chane kel jen shiran SPLIO chirman chalat ki report mi chalat meni report mo chejek wa Iran SPLIO but shajala no nene shiran SPLIO aran SPL maji jen jo ran kala keje kene major general galwa dop ran SPL IG ki ran SSPDF shiran SPLIO officer ka jo ran kala gwas mene jena taping SPL maji forces no Ramadan and chajik no ka wajen choroda moch ke police uniform gwad dan and ter kurtin ke dini SS ke dini SPLIO chi SPLIO command chi kan VIP protection force na chi courier chi kan kala teslo ay ke joran chi kan lat gwasa meni ki man chala de lampol Gabriel jo me dar gwano di na link joran chalat kije ka kwi kor dan chi tuok name jen breaking news dana ci tuok me gorno de share ken yam kaya ka jo dan chora lat ke je gwaza me take information me shalat na ka ko ni dang rotin paiwa don ko la tuok pan kene walle me gorno ba nyok mun nywa ka yekel re wiki juba ci kon dia la lingen go cha me cha ka to ka no nueri ci kon ling me cha kon jogo no te ring mu tuok ci kon a ling la lin kon dor gwada dana cireke to ke ci korche to gorje no be la rieda me den bana woka kala radian ka queen new governor entre which ka panal te ga ran mi chala de ne be base de be je mu be je nan kana sar ban jo ling en kaj mi shikana mo gwaza me re wiki juba ci remen shaling chala to go no ci de ni cha ka jak kir ki Ramadan and la chief of defense minister
usual ke polna wacha de ne chaga jak no cha dur nueri cha ka wugor dur nuero to goto kono gorke ka goten kontinent general ken tigaten but general kel mishalat ramishal tayyib galwak something like that wajene general mitire which no ka juba jen ramkel ka dini SSPD ba kwar taping kirma yadit but in state cha dore cha gorije no ka jen rami mumla general pinkirma yadit wachi jen karwade bare jen chikule jojo en wojen cha dore cha jalel cha jamak cha mechin te dore ya nang wa menego dialen ko ken but man dong la confusion gwad me jenene chala do wojen cha nang cha jo yen no ka lerdan che jigwa seme wajen kana yen wate dore but cha me ken cha kanang wa ku gan targeni dur nuari wa they are going door to door searching ka match ke anyway poni gene jegre wiki juba again awajen the same way dan lel ke 2013 me ba nuer ba kanak wiki juba chin me kuma sikat ko de to je wa to ko mishi kana moni no gor ka nueretin o be kan ngaji no ka nuere kien te ka mejo no so jo me mi choda lat so ne me nyu da dwal ka kon dialen wo beje ma la kon kula jugo no ne mishi ngaji no te du cha batch re wiki juba wir ke unimis ko bar dan la to mitem la ro den ban writing ko tek run dong china blo kan yal no chire ga meche to kire meche na mam medan ke 2012 wo 2013 lalar ke no bi korba to la lin no nuere acha ki ne de joj nuere ma bum ke but in the end of the day cha nuere ya ga nak ngai kon yal but naga kon ke confusion dan ko shi kon dan let ka dor mi mi le rode mi ci ko dan let tin jenene ne ke kon la ngat kon nuere konen te ke power but these people la kon ka ngati ke siasin to kwa gwanter kwa jile lok kanagdan ko ken they don't care mi tedi mi to so no mo miditin ajen dobe dan ina kana ko chana jogo ne kore dan 2013 tele manang civilian tin no chuna chute dorken but ka wer chuna door to door nakane ko lan wer jen dobe dan chilia yu to ko je so jo me mi choro lat goro jeno yendi ali widun dara te chunga ngai jeno tele jilat within juba please go to Unimiski, go somewhere go to dial quick con at commandant bibben ka doba dan ba men ba da krama char ba jilu je wona ka potka ban ra ki kwidian ban dobra na cha potka cha je gwan kije so na me dara gwa ka ta dan shala ga jeno kap ka me ke je re wich ka juba cha ka kef lora bang okay kap ka ke ko ne de to gor ke ne obi kin wer bikin ka target re ki juba so la da jere shar ke dun ke kwite ka dan gor konen o de tin ko tek dan very important gor kon ba dan la ler bu kon tek liang katin kon lat corodian you know all this thing matter ka kon shalan ware jo me dere gwan o de yeneling ka ta dana che to je chana wo ka wude shal ka me Jacob Dollar I believe you know most of you got his information his report and chala do jeni be office the be locate ka Nasser ano kame ken ilingore jeno be la digwa men reaction den kontin chiben kan wari ten kon lat corodian baka lat ye ko do dan chi to je ki we dan dong len warin ge sometime kon we are too slow long milling kon dor mu dong de connect ki de kon joj doran dan de kontin wudo shal kame Jacob Dollar jen pan je kene tabande ngai ke je kene wudo shal kame bol mail chi jegre wiki juba chege jogo no nene bo office de la governor office beje nangre which no kanasir men le chirke joking geneten me joke bul mele no ba mukta beje nang kanasir no jene governor shi kwenwori a kwer jani a kwer tet you know kapanal a low base ador shal ke me melakal according to information chala de jene gor jeno bo ti kaneka ko ne ka tigare shushka so jen kwenke je la ko norol kwenke je la kwera pana kom kwenje la kwera pana chede ben kamu chede ben kanasir darte ka malakal why one reason nanda nan bandling jenene ki two reason manyam Jacob Dollar jen
mission na we ke je malar je no be muktaba je wot kanasir ke je o jen gure je no benede konde chalat ano gwa de lok lukten ni ke tugde ano te ne de cha gwan ne de to cha ka gwanya no kane timo shikur shi gana ter kanasir shi ga de ne SSPDF chicken ganak gor ke kuma maram keltin kang makana ka tayi dane cha list cha je kon ke je according to the list that was read out by the prosecutor rete konte te gwan ke Dr. Machar kene bonde ano kenne dangwel la jukuma spelayo to gor kan tamata cha jik patigene te kanasir the only way andana cha kulu gur eken gur kono buri shalo meje kob dollar balade me be jawlat ba ne ti ba ko nung ba ka yen gur je ko chala do ne na kang makanne agat gwan kirama marken keje ko jen gan matar un matar but somebody say that changana jen tele je dor tele gwan tele je dor ka matar according to information dana chala te gwan mi cha interview cha latin mi chelling wajen duoba dien mi ben keje ka Nasir no te kane community da member blerika Nasir teram to thin right now Nasir ne dial chiki jien ti ogoro of jikem ne dial ka lockdown mi ramu te ka Nasir right now shi ramimo mi dong cha shi man ja ne ke chenge dan but ramimo ko support regime generate content ko testified against Potkang against Dr. Machar and other detainees in Kona ya jien rewi ke juba so anime ramichi no mo muko support ne kir miyadi den bateka Nasir okay ko ne dial kane don kane men kane gad ka ko of jikem but chela no cha jo kir no wer wotieng ne ka nuore wono nuore no cha jo mo jikana lat den cha ka tije no de mo ka lok dien lok je ka yo first of all Jacob dollar ba lok yo to be na kul be kokka je ko cha je no very easy lungo no ba nuore ba ka kokka yo that's why ti kon ke nuor wew la nuor yoni ne ri kwake la jugno we na ne kun bi ne kun bi ke nuor bi ken ga benak so when we try to talk because I don't know ne me siyasa ne me politic me dong to pinte ka mal beji kul logo no der do der lat but here ne kon chik liu ne kon chakan nak ga kirma yadi 2013 chakan nak ka run diality 2025 de me de na chaka nak ke kem ko le which kanasir ngum ngod jor ngum de ko lar no ngun me bale la de nyoko again me dan me to ka 2013 twagu no bunwer bi kumat ci kono guje longone you know be je no tere green midele to so right now ci kon dial tiga ngaj kamana ci lat gwasme me de kono linkel okay ko do badan ci to ko ja ko guro man dia lat ko ban ka ngaje no ko ngune so Jacob dollar an walle ca raj ray we ke juba luakot ca ray luakot dan walle luakot dan mo men ca raj tin tega joma ca lat mi ca kwen nuore la nuore community men ray we ke juba la ka level no kente kelga kin mi yadit but not all of them she can dial kodi sometimes the choice you just keep quiet and then be linkedin kon lat corodian but jen cha rach ngai kon mi si object ke take mi cha ga ka connected content ji kir ma yadit no dio je mi si lar no malet kana mi je no jin la kana gurno de kana na ke de kana yen ngai kon dia no chicken facebook de chicken ga dio je mi jiram la gur ka facebook right now tele we chicken facebook de kana na cha je report je regime no ko lana gor ke me dor sha go dong bo dor ba gak ki baran be jugno do brande rano nyam goje akre lan kala longo dong de na de ko no special ne ko lan wer but regime antira wiki juba che de sare no be nyanga dial ba ke ka ta dan lan right ke je shiga janka rodian kan wer tin content winami amene berba amene tat these are the community tin content kon korka ke so jin me ken ngaji no gon tero nga jira mo cho do ngaji no ngum le community do so gon ter lugo je no de jogo no mele de mo mi shiaga ga kan de jen jiram dan bukan gur bukan nak ko bukan kul silent ajen nan to on tamma de jogo no ne ci regime chedi la deke right now so re wiki juba chan lunjok new governor dunga panal Jacob dollar chera no be mal be jinung ke juba
gwam rajitin nyam luakot luakot chwal ke nyekron west church and ante ke nyekron west dio jen wala je raje jamone no she pointed an dollar chela re wona ne jen cha ju prison self ke me yadi den wojin wonon mal ka panal mala de non ka panalo me cha ji ke cha ga nak mi monuri chela rojin wer ka eastern jikan ano biko non mal noni mal ki eastern jikan wer ka ulang ano wer ka lungo chuk wer ka mai wut wer ka dor real content winami noni mal ka panal ko mi mal winon ka panal ci mal ci non re wi ka South Sudan jene gane kir ci rur ma no ba mal ba je non ka panal especially ka Nasir ka ulang ka mai wut no ke lungo chuk ken gwada ti ci kan ngala longo ne so de kon ko wone ne are duar ndanan ko amala bu nungtin okay la dorme mu kwala chole Nasir okay ngai ko na chana cha kanaktin menna kana ka jana brala beno te mal mi bu nung te mal mu nunge mi ba ben no kaje ka jana shikana ka nage kem koli and yet can no condemn antai dana chan wor chaga nage but you wona kana hate and over ring ma char ba yena kan ko ring ma char bi kana bel amala di ende yena kulu no kan ete guyen no kay yen ke your enemy ne negen kan ne ke kem koli negen ne rin nyale amal din ba kulu bu noko anga bu malam bi noko ne anga en nuere dien bi noko en nuere dien ko lang bi noko Anwar din bi no ka Nasir anwar din bi no ka Lungshuk dong de kwini mai would maybe ko mai would te pinkir mi yadi but anwar ko ken chike chuj chicken to dor ke right now ka yuni ka de ko lar ka refugee kem so nga mi bi right wuri shala dollar bi no ite mal bo no wal bana bo ko chirme chala ri no won dollar mission de awo banwari te konte chala no ichirurian mare ko ba ko kem ajin ngwan wara ajin wun wara as long as jira mo mutike tourne ko ne chane ne ken baji dil keva ken no baji na bikere nan ka juba kan yi jima nan to ajan do budanan kep kan pot kan gaje kep kan da ma char gaje kep kan ne dial ko ne ko kena ko intere wiki juba tila pade tinte ka pade spela mayo tila officially spela yo gwainga ke ko ken ichin wari shi kan ko to kan Nasir kwa ga le blame ko ngai kan o chicken wari wa ya mi chicken ge bijik ko lo blame no kwaran ko ne chala kwan wari e ko tikan ka pado dien so jen mu ko na la gwanya no ene no wari wa ya mi arami mo la party bite ka pade spela mayo so jen gudira na gu kan ne dia mi la no jin gan wari ka tiga Nasir eno tiga lungu chuk eno tika ulang so jiram kel lat kan o jin gwanter of course ko kon jitarian code ne ka kon ti ko na ke 2013 2025 again man run reality so ngom ngod jon mo de kon regime na kon de kon ka liaka jamo ka de kon press no ran la ja liaka gwa da na chamal che no che ki ka run reality me chamal cha lat ke 2018 dio je na kon dia dio je chana be teram la roj teram la ra nangten ko cha we chamal che tir jeben but still ki take agenda de ja joje no jen use na nuore tin konen ku kol negative special uri shalga meje kop dollar ko ken la da ken nyene to ci kong chura le chala da che to January ga nak te right now cha ja kwanya la deputy chief of defense deputy minister la kwera o da la kwedi ni cha kame ko January che ga nak so ngum jor mo de ka liya ka je aba wa nga ke kwer they are no leader they are killer kana nuer ne ken jin community do me bi nak ke bi jo ka dom bi baji kulo a wedit ka position and which lan ga chilat what does that make you ma jin de cholo no jiram king jo yi wona community do wona gat gur so wala gwi ran no ram ko shi dora ta ka doro dien aki ta to do lo dien no chang na ga jetele la rek bat ki kon wala tan yam gor jan werte ken badanga kwar men na kon ja na doran ko be jek rani chero nga ko ye da mar ke dabne ke ci jendan letin please thing lo jin charge mo ka responsibility ko ne no bo dor bi la dika jin betrayal bunwer bi gala rejection malari mentame mi den wo jira mi cha curse ke chalam you know chibu diere jin ke yuru ko ne jig diere ka queen ne ko so you bu ko nel ko kamji metti tin all the time tika chok tika tit jeng tele ko jibo ti shi morton de jilwa da moriat de jilwa your friend ka tin de jilwa tene de tel wanga tema tel chok kan woda mit kotka
what about you jira mo kut la teke tidial ke jino kun wer ku ku betray ci wonde ku lo nga me rami mo mitel chung poinde dong de ku la de ku nga jino jen tele job shin dien bat ba mi de be jigo wen mon ba jira mit mo mi ku la gwi ka ti ke chuk de wer community de je tagrar bu goro biganak so jo me mi chalat wur chal ga me je kob dollar jene ba wore wi ka nasra jendana chalat jene bete ke base bete ke kem ka nasr ka ulang me dor ko ken so warning jene ne kaje ko jen e governor chen men gwi jene ba mal be bunno gwaru de shi nasr gwaru de e malakal ko jen gwa dana te do dial te gata kie cha nori aga dak kie cha kwere aga dak te kwere bu let ko kwin nor kan kwere bu let ko kwi jana kan tet wala jen kwere kele mo ko an office mi cha no nasr we mean that tel ku mi to mi ngumbror kula lado so no then o take ngu take re kana me ngode take there's something missing okay so jo me der gwan wodi yana ngach je kob dollar jen ba dorbe nangre wijin mi kan nasr mi gejen o sheba gwa kaje a tere wi ga malakal mu gor jen o bitada ba gwa mal ba kon bene chadar kama char chaje nu anyok nuer chikene ti chiga betray chikene be parwin mena gwa dia jor mark this word ko ngur kono konyam right now you guys are doing a lot of damage to our community nek yen ke legin ke gek yen channel ke na kono ku kan wer ku kan la right ke kwidienten wang dun de yen ku gor bi akabat please share it with me latik chawejen share ke win you know mara do la da win na bi go jeno jin ti gwandu gwan wal but tomorrow they land somewhere you do not know anyog regime use ji gor jeno jin bene ko bugana mean that me jin run be ji goro be ji pat se mu ji togan pan kana pan kaje ba kap ko me jero wiki juban ci ko kap ko me generally te kel ko point kir ma yadit mi cha dan ke ji den be yor tong mi churo ba yak chet ke thing men char be nyok so jo me der gwan ode yena ling ka do badan en cha to je ko me le roren tam je kob dol chelaro no be base de be je nangre wiki nasa so let's wait and see what will happen gwa to me le rodien mu gor ba nywa ya kel gwa to many dio jen the same information down by cornerling ka quick ko ran ci to but before that can conclude chan men wo dung pot kang cha ja gwanyen o jen eche yo to show 30,000 US dollar you know eche ka jak nwer wayami look at that eche look kin jendang jog dollar ko kala jak do badil I don't get it I don't understand another thing kama karar di Rami Momula Quer Petroleum, K Minister of Petroleum, take a you to Jaga to Quake Kume, the Shakulu Liga or no, and where I am, Michaga Jugono, Janga Uti 30,000 in no qua Rudu mobilize, Quangwen Quaco mobilize, 30,000 where, we're going to win again. Namene Kaikuri shall Major General Thomas Wani, Chal Basile Thomas Wani, Ramkel. Mila Police Commissioner Kanosan Bargazal, Jeramadan testify ka court ka Friday, Miladeno, iti ke wargane, to know the no Potkang, Ramkel, which you 30,000 US dollar, each a jack, Norway army. E Kajaname, Tarame Kaikelu, e chak, a goini, Mutilta. 30,000 US dollar. What do you think? We did $10,000. Ko akaluji when again? Ka South Sudan. Gwan Machuna, Kuala Jagadi. Okay, salary de yudi. Kajak you kwa kamrardi and you to talk. Gwan between nothing, can salary can come and your ping, re wiki juba, ba na ba kuli jogo no you chika civil servant, ngay kon run yalti gor can you can. You the Minister of Petroleum derka would kamrardi. Gwan machi jaram dan wuka koklabana tanya no work up. You do work what Pot kang chagwa in karo. Neme agent do uni. No. Wa payam dang well di la payam ke la moje ke 2,000 US dollar you know e be ga jugo no janga we ngwen we aka mobilize re we can answer chagwen chak mi chiname chak do dien gwase me gwade dane che right no ka kamrai FM ano jen ishe kumi che jala jor pot kang me roje roni jen ke peace implementation ke qui transitional government ano ramadan lugo bi malba ben e kir la jaka wargana tumwan ci pot kan ci kan warga yene jagane ci kan kir kan janok gwade dane wuje wuri shalka me futuyo general futuyo ramdan la kuer ka western bargazal me ce de wuje den ka kan rek ma cha kan jogo no woje randu karama me ala position ne dan tetin
te tin ke ticket ku mes pelayu so mo ke je de Dr. Machar te ke titin der je ngaji no rana wo ke je ko di but kane gor no ba mission mo ba jelalet so mo de no di sigara me she power sharing e dana chalat me cha ta ke 2018 ke je dak jogo weekend governor dial and point den wuri shalka me ekir me yadit right now mo go ingen pot kang ko charaj pot kang arami mo me la siasin ke politician dera de raj ka do dana guje dor ka je but chen tele me de kana de kan go mobilize ke je kanga ke je no win te karik tin security tin win ko kam nor waya mi ken de na SPDF shi kam yen che gwani ga gwa de dana ku kan na so na kaf ke 2014 ke 15 to kure tin chang la gwaken kume SSPDF me ti tay wure weekend nasir kan la kaf kan nganen wore mi chu jel ga wer baji kaf chang dar ci gang ni kan kana ka market baji kaf baji nang re duare ndana shi karudin golten ka wi yara du baju dwaj ka baji mu ka bot enyok na kana ka kan to cha tel mi de lar community me community ci kan mo kan wone ti gal nanga ne no ga unify for to alu ga kin me yadi jen kulu te kor de kon en kur mo jene ku governor e kaf malakal wude chalke wudok cho kulu benno bade baje gere jene bege je kanasir ngai kon diale kon lat korean so this is not new but ko gade kene talan wari ki pot kangaram kel kanasir jen mo kwala gwange je che ki ga gade gene gwan bono te ga mekte te ga kare yu juba all this thing gor kano bi ga gadi we can kayen look baje luguru na nyok ka changa jen dangro ka pai well ka mande jen do bana ba lu baje lu je so loka ke lok ka ti shatok ray which ka juba chere mangai kona so jo me der gwan wo de yana ngach ka ta dan elen ngaru din ke je la do bana sha pot kang cha je gwen ke je goini kai ka cha goin ka mi gwe ke no official no true but gono je no gad ba ka lele ba ka ngap ke ba kana those are the only thing ten jang ter ken right now mala go lar ko no inware look and jang ci kon go look jang ke human being like us but problem dien la akene ne nagyere dur kuna chwa raja chwa temelar yene how come ram mo human I think you don't sure they you know sure you don't you do not expect that person to keep quiet ka chi don right me she don ka bi jo no jin chu bit ma chir ka ram mo jin sure at match ka chen youth ke wang sure and then sure lar no to wang na mo der kul to so no mo in human de lar no jiram no laro nwere yen ke chwa right der kul to another thing nwere man quick nwa ka je jenelo alla kwerun kel baje target to be agu jeno jiram nana tikariek chentem roina ne ngwa right no ring ma cha tikariek ne ma cha jiram dan to ko no ring ma char kwa target ni je ga kwidun yen nwere ko zarami mo mun nokke changa dan cha je take out e jang ki kin ma yadi biane ne wodi ba yentin content kula rajan wale ki enteme en ring ma cha ram je gwa nana cha rugu jeno tin ka power ba je kunyo ko target nyok biya ko nyoko dak point kun ka dagan je kan chia rodun bu nyoko jetin kon community mi yeri ne me let us tell them to ko gwasan be but remember this South Sudan che be should ka forever jin chi bite ka juba forever would shall come Museveni che bite take forever but South Sudan be relied on him alo began work bananek helicopter la power which the men ana to ka Gaddafi shajenen Gaddafi ana yujuk gwade dana titin ka jina take power take renyali take devamni take everything but at the end of the day what happened to him angu mi chenan karoda kel tel mi chenan karoda kel so yen chu arun tuke abian wer be agu no ka jitarun there's a time kan gar tinen yen me tel ka long tel ka me tel tete ka na woni kan ka muko en grow chike woni kan ko opi bika don wer gana lade karun ka yen bi akulo ne mali ledien gat kuna jeko gadu shi nang dul gorko of course ngoda bo run jen we ga so dan ba cholo no jen nga enwer ba u target ko jen enwer ne ti gwi ngatin ledien ka jek kala wang duno yene ko lan wer ka juba ke gwati intino jinde wala jinmu please ngada no la wangdu enwer gwade ran ci goje to tin ke 2013 ngaji me dana chala enwer du mushi kan right now doran mo ke lishi che riak doran mo che jek but you anoru ya forget gwade dana ci adun je gwamet wadana ci akon che jiktin then bi alar no to enwer then enwer go tell this is very wrong. You don't have to forget your community when you know that you have power
but go dan cha power cha ju bukulu lu njok e jog eto loka neme wrong please nuare chan te kamat so jo ma der go anu di yenali chan ko lu jok the last information kore chi tuogo re wika mayom dor shal ke rup kona michi din dang wero shekanak ke general kel ke major general ke jo chalat kulna lampol gabriel ano cha general ki major general ki de ko okay commander major general galwa duob nyir cha yire cha jabat kene de ni ka dang wero kene body gane ke kel cha yiken cha gabat re wucin binami ala misleading information ka social media man gorno bialing ken nyam cha de rojen wuri shal ka me galwa duob nyir lat ke jen ojen erana spela yo ba ci kuma spela yo tam ci kala do ne no wuri shal ka me galwa dom nyir shi randa jen aran SSPDF jaga kirma yadit ki SPLA IG ajen be can position dante SPLA yo teten ki ne kon shal ka VIP protection unit tin de ka short chair ka rup kona county ki unit state shi ka ben alo shi kan na shi kan ga bamak jen gwada dan en wa jenekten so kana shi randa shi randa SPLA yo chajo mo chajala reken mugorno de lariye ka tadan ci do togoje wangure mentema ci tencin tetere witin winimi kan ngwan kan karo na palpin so der gwa en wodi gen lin ka tadan en won ngwan kan gaje ki tadan wo koro kan gaje chana palanu amala de tin ka kwi civilian ko tel civilian ba cut on the crossfire gwa dan ni natina ko de kan jala gwa ko regime kirma yadit woken bikene ko la civilian and wari biken ga joj biken ga displace ko ne me tactic ka mugor kano chi election chi charge bulat ki chine ko lan wari can be contribute ki can vote ko ngai ko no en ne ko lan wari ke voter malat ka ju en wo take election balat ki take queen kwar balat chala loro bang lat je ko tina tigatin men na mutika rof ji kem ka ngan bu ko vote telaran but ko be kirma yadit bakula take power bakula take long kaneten kontil ka ojen bakula kwarka gore jen ojen be netin konan gujen wo charge nok baka joy karo faji kamden be election be je chu nyok kamaka da jeten mi jaka ko dong de nyaw no muci ne men wuri shal ken nyal den nyal rami mo mici jen ka kume kirmi yadi den tama ci kume kirmi yadi ci ga dol pan ki dio je yes pan ki wala ci ga dol ci rien chol tebul mertin ke kun poch ke chi chal ke mer ka point de en wuri chal ke me kirm yadit chicken right ke ku wuri me chal ke nyal den nyal ko nyal den nyal te tia chero do mo ke bondo dem chal so Sudan Salvation Movement one of the ngade breaking news ku me SPLM ka gon ber en wo bran batiai ka ku me kirm yadit mala randiet ko tama ku jangu ken ka menen ken kene de kontin la tin la gat jani tin ngai do dong woni kirm yadit ramimo mun nong na man no kir go no jen ba jen ka power ci gane guje no jen ko power ko je consolidate nyal den nal cha guje no jen arami mo mi be ken o dongba ko da kuma char ko support but che jen tama cho ka bona chal ke UPA United People Alliance pin wuri chal ka me pagana mum so mi le rodan tama na mo ja tin tare wi ke juba kane kon la ne kim yadi ka party la party members right kin ga ken wo yen chua tiai chua run chek pan te ko ken so jen do banan na tikini meeting ni jam gorgano bikana nyogo gujeno eken SPLA pinkin mi yadi ken mission ke vision dung SPLM do be dana chi wuri shalga me Dr. John Geren Mabiur me chelet ke kwide eken kana bai but chaga joga wuri shalga me nya deng nyal no yen sha me shalat John Geren Mabiur jene cha ja bai tem log yeno lat ke election log yeno de dia de la log yen mal so gor yeno be woni kirma yadi go ka wo re kwara ka chago jino na mo chi chong so rami mo mi chi jan ka gwan ber tele development naga na che gor no laram ma woji baraden be jakwan kan yal den yal waram ma shilere long a leader point but chenena tama jana tele gwan be so Sudan botin ka jen ideology na ta ke kir right now right corner dio je chana jelinga no te mi to wuri shalka me Museveni kweri Uganda wajen te joy dio Japan China ndwelwal
but carry por din kar nyo jing dong kol point whatever but the millero and tema ga de chi dong agenda an dier na ka je so question on en mi shudo inshallah me musa bene che jien ngum betu ok we ka so sudan jen do badan na dogor jeno de je ga je please me jira ma jidit gwa sama ka no online tv channel gor jeno jin be subscribe ka bi notification bell je to an comment le mi bare be shamala shi be ji lam ni cha lam ja kun pin gwa damo anda mandu ni chan ko nyamala non lere an biya ta kamal bye bye